Hello guys, Namaskar. Welcome back to my YouTube channel. So আজি গৈ আছো গান্ধী মণ্ডপ। Waste another day, eyes on my display. You say we need a change and I feel that you mean it. You mean it. But you're so right, we're losing track of time. Buying things online and it's not like we need them. We don't need them. So can we just slow down? The only thing I'll do is lay here next to you. We need to slow down. Embrace the love we found. For you and I were safe and sound. So guys, finally আহি পালো গান্ধী মণ্ডপ। ইয়াতে এটা পানীৰ টেংকি আছে আৰু ইয়াতে 1 টকাত পানী পায়। সো মই দেখুৱাই আছো। ইয়া 1 টকাত এক গ্লাস 250 মিলিলিটাৰ 1 টকাত আৰু 1 লিটাৰ 5 টকা ল'ব। আৰু ইয়াতে দাম লিখি দিয়া আছে। আৰু এইটো হৈছে ওয়াটাৰ এটিএম। ইয়াতে পইচা সোমাই দিলে পানী অটোমেটিক ওলাই আহে। সো গান্ধী মণ্ডপটো বনোৱা হৈছিলে আমাৰ জাতিৰ পিতা মহাত্মা গান্ধীৰ স্মৃতিত। তেওঁৰ 150 বছৰীয়া জন্মদিৱসত এইটো বনোৱা হৈছিলে। সো এইখন ফ্লেগ হৈছে ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰত 3rd টলেষ্ট ফ্লেগ, নেশ্যনেল ফ্লেগ। আৰু ফাৰ্ষ্ট আৰু সেকেণ্ডখন আছে, এখন আছে পাঞ্জাবত আৰু 2 নম্বৰখন আছে পুনেত। Waste another day, eyes on my display. You say we need a change and I feel that you mean it. You mean it. But you're so right, we're losing track of time. Buying things online and it's not like we need them. We don't need them. So can we just slow down? The only thing I'll do is lay here next to you. We need to slow. সো মই ভাবোঁ আমাৰ অসমীয়াৰ কাৰণে সঁচাকৈ গৌৰৱৰ কথা, কাৰণ ইণ্ডিয়াৰ 3rd টলেষ্ট যিখন ফ্লেগ সেইখন আমাৰ গুৱাহাটীত আছে। সো বহুত ভাল লাগে শুনি কেনে। Waste another day, eyes on my display. You say we need a change and I feel that you mean it. You mean it. But you're so right, we're losing track of time. Buying things online and it's not like we need them. We don't need them. So can we just slow down? The only thing I'll do is lay here next to you. We need to slow down. Embrace the love. Waste another day, eyes on my display. You say we need a change and I feel that you mean it. You mean it. But you're so right, we're losing track of time. Buying things online and it's not like we need them.
we don't need them. So can we just slow down? The only thing I'll do is lay here next to you. We need to slow down. Embrace the love we found. For you and I are safe and sound. Can we just slow down? সো গাইজ আজি ভিডিঅ'টো মই এইখিনিতে শেষ কৰিব লাগিব সো যদি ভাল লাগে চাই কেনে প্লিজ লাইক কৰিব আৰু যদি নতুন ভিডিঅ' চেনেলটোত তেনেহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব ভিডিঅ'টো সো আজিলৈকে বাই বাই আকৌ লগ পাম নতুন ভিডিঅ'ত সো বাই বাই